Mseko lohlala lapha eTimbutini soyiphikile indzabe ukuthi yena wakha umphakathi lapha ekhaya kakhe nekuthi ke bathi yena ungishifu ngakulunye ihlangothi uthi yena uyati ukuthi ngibani ikakhulu lona lekubonaliseka ukuthi nguye lotekela indzaba leti uthi nguSkuta Nkambule uthi abevani naye futhi ke uphikile ukuthi Skuta Nkambule ungiyo indvuna yakhona la eTimbutini. Kungemangala hlahla umphakathi ukhona ngilapha endle kwaphela. Lapha nje sakhele ukuthi tinkomo netimbuti tingahluphi tidle umbilo webantu tilale esigangeni kube solokukhalwa ngemuntu akagama ukuthi kwenta into leti wrong awuvalela wendini. Ngabe lo usho lamagama la wathathaphi nokuthi uyasola ukuthi ngibani? No, angisoli nekusola nje. Vele ngiyathi lo shayele ukuthi nguSkuta Nkambule. Asivani vele ngalombango wala kithi eTimbutini. Manje nguSkuta. Ngibona nale indlela yakhona lokhulume ngayo na ukhuluma nami ukuthi ngithenda shifu ngibitwa ngashifu bengibamba umhlangano wevulamehlo itolo le egroundini angake ngabamba umhlangano wevulamehlo mina bengingekho evulamehlo bengilapha kaSibanzi nje mina ngitihlalele umhlangano vele wamenyetelo esikole nevulamehlo wetakhamuti tonke takhamuti efaka umphakathi wakaKhamato umphakathi weKwapheni umphakathi wale etulo engqulweni. Usoliswa yini ngeSkuta ukuthi wena wakho umphakathi la khakakho? Angimathi ukuthi lelivalo lwani la ngesaba lona ngoba mina ngide inkinga naye. Akusuke ukuthi mhlawumbe ukhunyiswa ukuthi yena uyindvuna yena. Akasindvuna yethu Skuta. Oh. Beka indvuna yethu katseni wahamba kunguye Skuta kungikhisani kwanyana. Kuthi bataba ngindvuna tala kithi eKwapheni. Washintsha yena wahamba waya le egundwini kumdlalo ngosilogcoco. Lokho uthi ngibani kandvunela? Indvuna lapha nje nasesiye emapasini ngomphathwa kahle edlameni ngizombothe ngi-206 thine emapasi ethu nje sonke thine labanye abita zombothe thine labatsala abita zombothe nalabanye labasha. Ntsike ngakunihlangothi ushito ukuthi yena ngeke azatende sikhulu abangasiso uthi futhi bamade Skuta kaNkambule ukuthi utenda yena indvuna ngasiyo kungako bese ukhulumela labanye mangam. Ndzabeni channel Maswati ngijustice wakadlamini na Gary Carlos seTimbutini esifundeni sakaManzini.